Kuki militant sing nakablak pa nung maruna pandona lay kidrabi sapam sopiha lay magi matangda MLA S Premchandrana afam adura dirutariba BSF personnel singda ngarang patrolling satlaga ngasi mi siragadi nakhoina patrolling satpai kari kana bano hangbaga loinana athubada angamba upai tawduna senariba kuki sing adu phagadabani haibo afam thamki adu hojikse soisi inang nang kapa nam sing done kapa di policy anak pedagi way mina adu hojikse asing basit kap na basi ay post bandar post rom ne moi ani kap na ya ay khan bada machine kap na bra na khan ba ko sa aduda gi mai ay na si kilowi da su telephone tawe sida hautak ta aduda gurdip sa phele sidan se tawe sar sum sum fire taw re noi chat pra hai raga chatte hai adu ai khoi la ge da aduga si sida adude fire taw raga hai na moi na MNG fire taw re sida aduga ai khoi chat pa haurani aduda noi fire kap no immediate kai taw ni moi kamai phan das dek taw ni kam kamai phan sa special jo re du gi du na khoi keno do discuss taw re aduga sir ai wa mai nangon da su ai request taw bola ai thau gi maram da ai phajana ngakhan aduga ene aduga aina army gi meeting da su ai ne hojik matam se lau ni na command nungon da ai ne ai sir mathak ta mi thambio hai ne aduda cio sir da na dum chat le ya adu ito khoi keno da meeting do phajana security wise du taw re khoi gi soiba khoi gi drawbacks whatever le ram go ju ko aduga ngarang makso army ga ai gi sipai ga पूरा पेट्रोलिंग चट में आर्मी का सिदान के एना पेट्रोलिंग चले नोय मयाम तवरे जसो के दल नसिनो आप जमी सिरे हां सर पेट्रोलिंग चलगा हाइबा हतबे एलिमेंट सिंग संगम दबे ला संगागा कोई सिदा नि हाल ओइ तादी पेट्रोलिंग चट के वैल्यू से कइनो पेट्रोलिंग चट के वैल्यू से कइनो जस ना नातै कन के हौजिक सिदा अटैक तोरि मी फादम पे आरोय ini hau mini hau paru putuk te biaroi karimo putuk te tadi ramen to on to kuno yin tum to ni ga sai ni jai ni me sama mam sile si zanga ni ngai gini ai dam nga ni ngai gini ni so sire so ya rit mile biaroi hojik tawro mi mising to immediate jik o me percent to gira ke to gega to pole jik tawro mi phar chya ko sa